Ni inkuru y'akababaro ku nshuti ndetse n'umuryango wa nyakwigendera witwaga Hirwa Ralph. Uyu yari umunyarwanda w'imyaka 20 wari utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye gukomeza amashuri ye. Yaguye mu mpanuka ikomeye y'imodoka yabereye mu mujyi wa Lexington muri leta ya Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gicuku cyo ku munsi wo kuwa gatanu tariki 7 Gicurasi 2021 mu masaha 9 z'ijoro. Ubwo ngo iyi mpanuka yabaga, Hirwa yari ari kumwe n'undi muntu wari unatwaye iyi modoka bakoreyemo impanuka, mu gihe Hirwa we yari umugenzi wari utwawe muri iyi modoka. Nk'uko byatangajwe na bamwe mu bari aho iyi mpanuka yabereye, ngo ubusanzwe rwose uyu muhanda iyi mpanuka yabereyemo usanzwe uzwiho kuberamo impanuka nyinshi. Kugeza ubu polisi yo mu gace impanuka yabereyemo irimo gukora iperereza kuko bitaramenyekana neza icyayiteye, ariko hagakekwa ko ibintu byari mu muhanda nabyo ngo bishobora kuba byabaye intandaro y'iyi mpanuka. Ibimenyetso by'ibanze ntibigaragaza icyateye iyi mpanuka, ariko polisi yavuze ko ngo izasuzuma ibirimo umuvuduko ukabije ndetse no kureba niba uwari utwaye iyi modoka kuri ubu uri mu bitaro kubera ibikomere yagize, adashobora kuba yari yakoresheje ibiyobyabwenge. Uyu muhanda waje gufungwa amasaha make ubwo iyi mpanuka yari imaze kuba, gusa waje kongera gufungurwa nyuma y'amasaha make. Hirwa Ralph uyu yari umuhungu wa Ntagungira Celestin wamenyekanye nka Abega, akaba yarabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuva mu mwaka wa 2011. Kuri ubu uyu mugabo ari muri komite y'abasifuzi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Amakuru aturuka mu muryango wa Hirwa ariko ku batifuje ko amazina yabo amenyekana, bavuze ko uyu musore ngo yitondaga cyane kandi agakunda kwiga imibare ndetse akaba ari umwana utaragoye ababyeyi. Hirwa yari imfura mu bana 4 bavukana, barimo abahungu 3 ndetse n'undi mukobwa umwe, aho we na murumuna we umukurikira bigaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana imuhiruko ridashira. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio muri Amerika.